Obraćam se Bel Lazaru, glavnim liderom Ruske federacije, čovekom koji vlada istinu. Bel Lazar, uskoro na kanalu Nebeska Srbija. Roditelji, ukoliko imate decu, molim vas, ne slikate decu na Instagram, na Facebook i na razne društvene mreže, jer postaju deca interes lanca pedofilskih sekti, tako da obratite pažnju na slike vaše dece. Norveška, zemlja budućnosti, uspona i prosperiteta, zemlja nafte i mnogo dece. Da li je Norveška idealna zemlja za život ili su samo to bajke i priče ukletih Norvežana? No, nećemo se sada bazirati na Norvežane, nego na pokret Q i borbi pokreta Q, odnosno lidera Amerike Trumpa protiv globalista. Sledi tekst mog prijatelja na Facebooku Darija Božića. Od svih teorija zavera ubačena nam je javna informacija koja je u režiji CIA i FBI. Njihov cilj jeste da zaplaše narod, da nam prikažu tobožnju borbu dobrih suverenista protiv loših globalista, da stvore odbojnost prema kineskoj tehnologiji i Kinezima i na taj način da smanje kinesko tehnološko čudo. Bill Gates, Soros, Trump, David Icke i ostali igrači su njihovi agenti. Bogati Amerikanac ne može biti suverenista kao što nam to predstavljaju. Svi su oni globalisti i ugnjetači. Donald Trump zajedno sa Bill Gatesom počeo rad na programu 5G mreže kao alternativnu mrežu Huawei-u, izvor tehnologija i medija. Bela kuća se udružila sa američkim tehnološkim kompanijama radi stvaranja vrhunskog 5G. Za stvaranje vrhunskog 5G softvera sljedeće generacije s ciljem slabljenja dominacije kineske kompanije Huawei. O tome piše Wall Street Journal, pozivajući se na glavnog ekonomskog savjetnika američkog predsjednika Larrya Kudlowa. Prema njegovim rečima, u razvoj su uključene kompanije poput Microsofta, Dell, AT i NIT. Opšti koncept jeste da američku 5G arhitekturu i infrastrukturu treba da rade uglavnom američke firme, rekao je on, dodavajući da u projektu mogu učestvovati i evropske kompanije Nokia i Ericsson, koje su široko zastupljene na američkom tržištu. Prema publikaciji, plan će se oslanjati na napore brojnih američkih tehnoloških kompanija koje će da se dogovore o zajedničkom standardu koji će omogućiti programerima 5G softver da pokrenu kod na uređajima koji pruža gotovo svaki proizvođač opreme. To će smanjiti, a možda i potpuno ukloniti zavisnost od Huawei opreme, napominje list. Američki zvaničnici tvrde da Huawei ima jake veze sa kineskom vojskom, čineći korišćenje njihove opreme pretnjom američkoj nacionalnoj bezbednosti. Huawei to i negira i tvrdi da deluje nezavisno, kaže se u materijalu. VSG napominje da projekat u preliminarnoj fazi, a programeri suočavaju se sa raznim preprekama, što može usporiti implementaciju. Ako američke i evropske kompanije rade odvojeno, razvoj može trajati duže, a ako rade zajedno, to može izazvati sporove o nepoverenju, navodi list. Prema Kudlowu, iz ovog razvoja stoji američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik mi stalno govorio, zar ne možemo da postavimo 5G RBK
u jednu jednostavnu infrastrukturu, rekao je savjetnik. On nije precizirao određeni vremenski okvir, ali drugi predstavnici američke vlade očekuju da će sistem početi da funkcioniše u roku od 18 mjeseci. U maju prošle godine paranoične američke vlasti unijele su Huawei na crnu listu preduzeća koja imaju ograničen pristup američkoj robi i tehnologija. Ovakav potez sprečuje kompaniju poput Qualcomm Inc. i Intel korporacije da izvoze čipove mikroprocesora, odnosno procesora u Kinu. Washington DC pretpostavlja da se Peking kroz svoju opremu 5G mreže snadbeva američko tržište, uključujući Huawei, i da se bave špijunažom, tako potkopavaju nacionalnu bezbednost zemlje. Sjedinjene države su kasnije Huawei odobrile u privremenu licencu za podršku postojećim mrežama i uređajima za ažuriranje softvera. Borci protiv bilovih vakcina su me danas ubeđivali da ga je Indija tužila zbog toga što je mnogo smrtnih slučajeva od vakcina u Indiji. A sada obratite pažnju, nije Bill sam proizvodio i dovezao te vakcine svojim čarter avionom u Indiju. Vakcine proizvode velike farmaceutske mafije i proizvođači, odnosno takozvani, poput Novartisa, Bayera i tako dalje. Bill nije akcionar niti zaposleni u bilo kojoj korporaciji koja se bavi proizvodnjom vakcina. On je isključivo biznismen, marketolog i donator. Ništa više od toga. Prema tome, sve tužbe bi se morale odnositi na ove korporacije, a mi nigde ne vidimo da figurišu imena farmaceutskih giganata. Njihova reputacija se širi, a ime ne sme biti ukajeno jer donosi ogroman profit akcionarima. Zato je u prvi plan istaknut Bill Gates, koji je po zakonodavstvu ne može biti odgovoran. Optuživanje Bill Gatesa kao odgovornog za muljanje sa virusima od strane Trumpa je obična filmska izrežirana igra od strane CIA. Vrana svraki ili vrana vrani oči ne vadi, kaže srpski narod. Bill slobodno živi i kreće se po Americi. Ko zna kada je posljednji put bio u Kini. Nanotehnologiju sam razmatrao još pre 10 godina, kao i planove kom pravcu kreće se ta tehnologija i njena primjena u oblasti medicinske svrhe. Prvo što će biti napravljeno, najlakši zadatak iz ove oblasti su lekovi, nanoroboti koji će se kroz krvne sudove usmjeriti do poraženog mjesta i tamo će u kontaktu sa ćelijama da leče rak i druge bolesti. A taj čip ne može se tehnički napraviti još najmanje 10 godina. Kad misliš da si slobodan, plaše nas nekakvim dodeljivanja identifikacionog broja i čipovanja. Pa dragi moji, vi ste zaboravili da Srbi imaju svoje ID, jedinstveni matični broj građana od 1976. godine, a čipovane lične karte već 10 godina nose se sa sobom. Da vas obavestim da je veliki ruski narod zaostao i nije žigoisan brojem, niti ima čip u ličnoj karti. Nadam se da vam se dopao ovaj video odnosno tekst koji je objavio moj prijatelj na Facebooku Dario Božić.